Harganya rata-rata segede gini. Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jang Lian. Pada video kali ini saya akan mencoba mancing di daerah Cidempet, Desa Ciberaya, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Oke, gimana keseruannya? Terus ikutin perjalanan saya. Cukup. Parung herang liar mijah Clom kiriwil ai anclom ngakiriwil mawa epan rupa-rupa Clom kurunyut lamun anclom sok kurunyut lung kacemplung kacemplung epan teuleum kukumpul amul-amulan kenur manteng jejer jeceng leungeun lempeng panon mah naksir nu mani oktah lau meredah hareun mangga gerak tuang gerak raos ditanggung gedeieun mangga ulah isin beban cangkilu ukur dirangku beban papatong kalah dipro beban soleh kalah ngadelek lek cong panon melek nyamel oncom. Ini pemandangannya seperti ini. Kita lagi mancingnya di bawah pohon kelapa. Nyari arusnya yang rada tenang. Tapi ternyata susah juga. Ya, kemarin habis hujan jadi ini aliran airnya ada lumayan deras. Mantap view-nya. Ini keindahan sawah di Kabupaten Sumedang. Barangkali ada sini. Masih terawan. Nah, di sini kayaknya enak ya. Penasaran.
Kayaknya di sini nggak ada juga, kita pindah spot lagi. Clom kiri wil ai an clom ngakiri wil mawa epan rupa-rupa clom kurunyut lamun an clom sok kurunyut lung kacemplung epan telem kukumpul amul-amulan kenur manteng jejer jeceng leungeun lempeng panon mah naksir nu mani. Kayaknya rata-rata segede gini. Mantap. Clom kiri wil ai an clom ngakiri wil mawa epan rupa-rupa clom kurunyut lamun an clom sok kurunyut lung kacemplung epan telem kukumpul amul-amulan
karena udah sore, kita tutup sampai di sini saja perjalanan mancing saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan